yinye nendlela ngibaphethe lelifa uyababikelela lo mfo sanibonani kumnakela bayazi uthi-ke lo mfo ngicela ningincede lelifa seliyangihlulekisa uyakhuluma-ke lo munye lababili uthi uyaphila inhlobo singamsita njani ngoba nathi siyaliva aphendule lo munye athi mnakethu asinede samshiya amthathe ammele usengakafi lo muntu lesikhathi nommema lo muntu uphefumulela lamahlombe akho nalo mtimba wakhe unamathela lapha kuwe lelifa leliphethe wena liyaphuma nale leliphethe yena liyaphuma ngoba seninamathele ndawonye tingadi mkibise ndawonye lo wale kusita uhambile wathi angayicethile mthaba wehluleka wabonakala sekalele sekafa befika lababili labakhona kumemana basitana bangathi bakhuluma amagama nathi buka nje sengiphumile ufeni sengena ekuphileni ngifuna ukuthi bazalwane nasiyawufika emhlabeni asilikhombe luthando longanambaliso nasibakhanza baphethwe lifa sede sabashiya emhlabeni ngoba alifuna lusinto kini ungangishiye emhlabeni nombatheleni khombisa uthando nasetulweni zabena ungangishiye emhlabeni ungasembanjweni ifangishiye emhlabeni ngathi namle bantwana labangafuni kuyakonzweni ungibalisele ngabo ngoba ngazame ngasekatala mphefumulo kodwa ngatala inyama kumngabo ungangibalisele ngabo ungangishiye emhlabeni nangibanjwe liqa ngiyelamu liqa nawe ngilakho liqa kodwa kasibambane kuzokushisa kwakho kungene kimi nekushisa kwami kungene kuwe sitoba nemandla ekukhuphuka kulenzabo kwamathi nyakufa umhlabeleli nakathi iweluka amanina nesuzwa zinyama athi ipheleke mkhululi labangazi nabambelele kuwe uze ngede ngathini wathi ungangishiye emhlabeni awulubonakalise uthando sakufika emhlabeni Spura di Santo, fatti bene. Un colore lo facciamo a